افروکه 46 سال bi ser damezandina êketiya Niştîmaniya Kurdistanê derbas dibin. Bi vê helkeftê dust û layengir û kadrên êketiya Niştîmaniya Kurdistanê li organên Hizba Şehîdan di pêşwaziya mêhvanên xwe da bûn. Li Akirê genc û lawên xwîngermên êketî bi gur û tîneka pêşmergane û xwîneka nûî pîrozbahiyên xwe arastey hejêker û endam û dust û layengirên êketiyê dikir û belêna berdewamiyê li ser rêbaza Serok Mam Celal didan çûnke wan baweryeka mukim bi êketî heye. بۆ نمونە مەسەلا ئەگەر چینە توێژێت کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان ناو ڕێزی یەکێتی نیشتیمانی کوردستاندا گەنجا ڕوولێکی بەرچاو دیتە ئەوە دەیان سەرکردا ئەمێدبینی ئەوروکە ئەندامی سەرکرداتینەوە ئەندامی مەکتەب سیاسینە و ئەوروکە ئەمێدبینی گەنجێک وەکیش بە ڕێز شێخ لاهۆری بیە هاوسەرۆکی حیزبێکە شەهیدا وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاستیەوە جێ فەخر و شانازیە یەکێتی ڕۆژ پرۆژە گەشت کرد سایەی وێ خوینا گەنجا. پێتیڤ ئیکەتی گەنجا پوستا پێشکەشی گەنجا بکات چونکی گەنج ئەگەری ڕێکە هەمی سەرکەفتن سیاسی بۆ کوردستانی بوو دەربە. هاتنا 46 سالی یادا یەکەتیان نیشتیمانیا کوردستانی هەلگیساندنا شۆڕەشێکی بوو بۆ یەکەتیان نیشتیمانیا کوردستانی کە کورد وەختێکی زۆری نەخۆش بین جیان زۆری نەخۆش بی ڕاستی ئەس دووبارە بیجم و لیره و از بیجم و که از ده بردامم سر ربازا یکتیان اجتماعی کردستانی ده هول دام و ده پنادم که بردام بین ربازه درش پی بدین و بو خدمت ملت کردستانی بکن و بردام بین بو پیشکردن انشالله. êketiya Niştîmaniya Kurdistanê di Kongrê xwe nûî da biryara nîbûnevê da û pûleka lawên xwîngerm înane di serkirdatiya hizba xwe da. Bi vê yekê jî baweriya lawan li seranserî Kurdistanê bi êketî nîbûye. برنامه ایکتیه و ام طلبجدار دنیر به داب شین سرکفتنکا باش بس و بینین دما سرکفتنکا باش مبدس و اینا ده دسالات آمد حکمرانی هرما کردستانی ده دسالات کا راست و خویا کاریگر بید او سیاست آمهی ده کویتا باره جینانه او وقت اداره سلیمانی هبو همی او تشتین های نیتوی وقتی بون یعنی سلف زواج بو گنجا هبو او ایکتی بو او سلف عقار هبو بو هندک پروژه مام نامند بو خلک کاسبکار اوه ایکتی بو پیدا کردن در فتا کاری ایکتی بو زیاده کردن موچه بو کسوکار شهید و انفال کری اوه ایکتی بو چندین پروژه و بیروکوی وقتی هبون کف نبار بجینانه اگر در سالات کفیت دسته ما همی اف بریارتی وقتی هاتی نداین همی دیجاردی هنه نیکرد. Serok Mam Celal raberê şoreşanî û umêd û hîviya texuçînên civakê Kurdistanê ew berdewam piştevanê sersextê genc û lawan bûye. Lewra êketî Evrokê xwe bi mala mezina wan dizanît. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akirê.